Ja sam Emanuela Koretić, 2B razred i ovo su ulomci iz moje priče Kratka sudbina koja je osvojila 3. nagradu na državnom natjecanju za kratku priču o Domovinskom ratu. Čovjek je čovjeku okrenuo leđa. Kak je negdar, tak je i sad. Upala sam TV i zapital sam se. Kaj se pak danas dogodilo svijetu? Nisam duge čakal odgovor kad je na TV-u glas rekao. Izvanredne vijesti. Rusija je napala istok Ukrajine. Putin je naredio invaziju glavnog grada Ukrajine i regija Donjeck i Kharkiv. Uživo prenosimo javljanje glavnog tajnika UN-a Antonija Gutereša. Nakon toga čućemo riječ glavnog tajnika NATO-a Jensa Stoltenberga. Odlučio sam se s jednom družinom povesti do Vukovara. Ovaj put sam bil siguran da rata bude bile. Takve strave čovjeku ni trebalo. Kak smo dolazili bliže Vukovaru, u strane ceste ležala su tela jadnih, umrlih ljudi koji ne bi više nigdje vidjeli sunce, ni lepe slobode za koju su se tak strastveno tukli. Bila je tu i civila. Najviše me pogodila žena crne kose. Bila je jake bleda, vjerovatno jer je već neko vrijeme vani ležala tak mrzla. Ali nje, ovo nije bila smrt. Vidjelo se da je žena bila slobodna, te željna je slobode dobila. Kad smo došli pred Vukovar, strava. Čemu? Čovjek se zapita. Zakaj? Na taj mrzli zimski dan vojska je srpska provalila naša vrata i našla našu malu jamu gdje nas je skoro 30 bile. Pretili su nam životem dok su žene i slabe naše pajdaše vozili za ruku van i dalje, Bog zna kam. Nas je 5 zadnje ostale bile. Zavezali su nam ruke, noge i spremali se pogubiti nas sve. Meni je tu kraj u očima bil, a jedino na pameti moj kratek život i raspala obitelj. Koliko je ljudi ovakva sudbina spopala. Ali Bog nije štio da naš narod strada. Zemlja se zatresla. Tenki i vojniki prolazili su kroz taj napušteni del Vukovara da dođu do granice. Čuo sam jedan jaki glas kak viče. Dolje, dolje! Mene su pogodili u desnu nogu, a neke od mojih pajdaša su i ubili. Mene je jedan dečec spasil. Ma nije on bil dečec. Možda je negdje 23 leta imal. Niš starejši od mene. Svu svoju snagu prebacil me preko svojega ramena i pobegel van s menom. Došel je do jednog rasta, tam je polegel i zamotal mi nogu do krvi više nije bilo. Meni se v glavi malo mutilo, vidjela sam da je imal zelene oči i grbav nos. Poslije toga sam se onesvestil. Spudil sam se. Meni je prvi došao taj isti dečec i pital me kak sam. Zval se Krešo. Visok i pun života, oči pune nade, koje dugo do toga trenutka vidjel nisam. Poslali su me u neku tajnu bolnicu u Đakovu. Dok sam se oporavil, doma sam se vrnuo i bil doma do 99. Dugo me mučilo pitanje Kreše i moga staroga. Bil sam zidar po struki i tak sam po potrebi ljudi koji su se vraćali u Vukovar i obližnja mjesta došao natrag u taj zrušeni grad. Na cesti bi svako malo vidjel neku tužnu mati kak presi svoga sina da se vrne z mrtvih. Mene je strah primal svakoga dana kad sam tam bil. Odlučio sam ostati tam. Zazidal sam si jednu malu hižicu u pregrađu Vukovara. Ona mi je adresa koju mi je Krešo dao svakoga dana bila u glavi. Nekad mi se i priviđalo, mislio bi da je neki stranac Krešo i odmah bi skočio v zrak. Ali Kreše nigde nije bilo. Tak je već kraj 99. bil tu i ja sam odlučila otići u arhive i propitati se o Kreši. Nada me nije stala. Možda je pobegla iz Hrvatske, možda i neke bolnice. Nikakve ni vijesti o staromu nije bile. Ni za njega mi nada nije stala. Jedan su dan u novinama objavili sva znana imena ubijana u ratu. Sankcije Rusiji će biti veće nego što možete očekivati. Zato pozivam predsjednika Putina da prestane ovaj sukob. Stjepan je ugasio TV. Podigao se iz svoje udobne fotelje, uzeo ključeve, škare, odrezao je sve bijele ruže iz svoga vrta i zaputio se po nekom puteljku. Došao je do groblja Marinci.
Puteljcima je hodao spuštene glave dok je hodao kroz labirint grobova. Došao je do groba svoga oca Bože. Stavio je na grob 2 bijele ruže i sjeo je na pod gledajući sliku svoga oca. U suzu koja je tekla niz njegov obraz, krenuo je dalje. Došao je do malenog polja punog bijelih križeva. Bilo je to polje poput ovčare, s bijelim križevima duž cijelog polja koji nisu imali imena na sebi, ali su davala spokoj i spomen ubijenima na području Vukovara i okolice. Na svaki je od njih položio bijelu ružu. Krešo je negdje na tom polju počivao i Stjepan ga nije htio skratiti bijele ruže koja je bila živa i u cvatu, kao i Krešo kad ga je zadnji puta vidio.